Mi se falimo Oktovikom, dosadili smo nebu i zemlji, paleći se Oktovikom, a nijedan naš đak, nijedan naš profesor, nijedan, osim nekoliko ljudi, tu nekoliko sveštenika i nekoliko, hvala Bogu, ima i danas dosta u Crnoj Gori i bilo ih još više, i nekoliko profesora, ne zna ni jedan stih iz tog Oktovika, ne zna pročitati ni jednu riječ iz tog Oktovika. I ne znam čemu služi onda taj Oktovik, osim da se drži u vitrinama i da se pokazuje onako kako je nekada govorio, da turisti blenu, kako je nekada Dostojevski govorio, da se čude i stoje pred Rembrandtovom govedinom. Dakle, o tome se radi da u školama, dakle, je problem i onda naravno to što se dešava u školama, to je vlast i formulisala. Premda još uvijek djeca u Crnoj Gori, vidite još jedan paradoks, počinju se opismenjavati na ćirilicu u prvom razredu. Latinicu tek uče u trećem razredu. Ali šta se sad desilo prošle godine? Dakle, i to upravo na jednu značajnu godišnjicu za crnogorsku prosvetu. Prošle godine se navršilo 100 godina od jednog veoma značajnog događaja u Crnoj Gori, kada je 1916. godine, nakon zabrane ćirilice od strane vojnog guvernera Viktora Webera u Crnoj Gori, 14 belopaličkih učitelja podnijelo ostavke, bilo spremno da izađe pred streljački stroj, bili uhapšeni, poslati u Boldogasovo gdje su proveli sve do kraja rata. To je najljepši trenutak i vjerovatno najljepša stranica u istoriji crnogorskog školstva, koja je potpuno zaboravljena, o kojoj se nije skoro ni znalo. I umjesto da se ta godišnjica u Crnoj Gori obilježi, oni su na tu godišnjicu vlada, ministar Crne Gore je, dakle, šta je uradio? Svim đacima, od prvog osnovne do 4. razreda gimnazije, spremio je nova svjedočanstva, a najbolje i diplome Luča, Njegoševa, štampane latinicom. I umjesto Viktora Webera, on je bio malo tolerantni. Viktor Weber je zabranio ćirilicu, a ovaj je dozvolio, kaže, eto, ko hoće, može da zatraži svjedočanstvo i da mu se izdaje na ćirilici. A naravno, prije toga su svi ispisali na latinici i onda, hvala Bogu, znajući naše ljude, koliko su nezainteresovani, niko više nije ni išao da traži neko drugo svjedočanstvo, a onda će oni da mašu tim kao podatkom i da kažu, evo vidite, pa ljudi nijesu zainteresovani za ćirilicu. Zašto onda da sljedeće godine, i ja to zaista očekujem, da će sljedeće godine ili u vrlo skoro vrijeme djeca u Crnoj Gori početi da se opismenjavaju na latinici. Šta se tu još, dakle, ustavna proklamacija, ta proklamacija ustava o ravnopravnosti dva pisma, koja je mehanički, samo mehanički preuzeta iz Novosadskog dogovora nesrećnog, ona više u Crnoj Gori ama baš ništa ne znači, niti bilo koga na što obavezuje, pa bi bilo možda i tačnije da je tamo u ustavu da stoji da su dozvoljena oba pisma, ako ništa drugo, a ne da su ravnopravni. Ovako, kaže, pošto je u ustavu označeno nekoliko statusa neravnopravnih jezika, pazite šta se radi, u stvari političkih imena jezika, ja stalno insistiram na tome da se radi samo o političkom imenu, a ne političkom jeziku. Ne prihvatam terminologiju politički jezik, znači nešto sasvim drugo, a koji kažemo politički jezik, onda je jezik. Dakle, radi se samo o imenu, o preimenovanju, nadimku, kako kažu, primjenu, kako kažu kod nas u Crnoj Gori. Dakle, crnogorski jezik je primjenak ili nadimak srpskog jezika. Dakle, pa imamo, dakle, statusno su neravnopravni, imamo taj lažni da je službeni, a ostali su niže rangirani, jezici u službenoj upotrebi. I ta floskula samo je pokriće za manipulaciju od strane vlasti, odnosno kreatora takozvanog novog identiteta Crne Gore. Imeno jezike pisma. Pristalice novostvorenih političkih imena crnogorskog, bosanskog, bošnjačkog i hrvatskog dosledno se služe
smatrajući je svojim pismom latinicom, dakle Crnogorci, Bošnjaci, Hrvati, a samo oni koji se zalažu za njegovo autentično srpsko ime, Srbi, preferiraju ćirilicu, ali se doduše služe, oni doduše sve manje latinicom. Naravno i sva korespondencija države prema građanima obavlja se na latinici. S druge strane, gledano iz ugla vlasti u Crnoj Gori, kao što sam rekao, dakle ne postoji dvoazbučje, nego se crnogorski, takozvani crnogorski piše ćirilicom, a srpski, taj niže rangirani, latinicom. Tako isforsirana dikotomija, Srbi svi ostali, u stvari je platforma za nesmetajnu majorizaciju. Dakle, imate također, imamo mi terminološke probleme grdne vrste. Recimo, mi svi čujemo, svih naših političkih lidera, pa čak i od učenih ljudi, profesora, kaže, u Crnoj Gori se vrši asimilacija. To je katastrofalno loše reći. Ako se vrši asimilacija, onda postoji jedan veliki narod, crnogorski i nekakav mali srpski, koji onda taj veliki crnogorski pretapa u srpski. Zašto pristajati na takve jedne netačne i koje idu u duhu onih koji to žele da jeste tako i u korisniku. Uvođenje, dakle, latiničnih svjedočanstava, a zatim i odjeljenskih knjiga, jer pazite, odmah su posle uvođenja latiničnih svjedočanstava uveli i latinične knjige, dnevnike, dakle, nije to više ni dnevnici, nego su različite knjige ispisane latinicom. Ajde, pošto sam malo već odužio, samo da završim, da se podsjetimo na stihove jednog našeg knjižničkog pjesnika koje je on izrekao još 62. godine, koji su vrlo aktivni, aktuelni i tačni i kao da je anticipirao ovo što nas se danas dešava, polemišući sa jednim pjesnikom i profesorom tada Brankom Banjević, on je ovako rekao: što će onda činiti đaci sa jezikom kuku majci kada čuju profesore kako pišu i govore. Problem je naš u našim učionicama, vjerujte, prvi i osnovni, da dok tu ne budemo uspjeli da nešto promijenimo, teško će nam čak i najbolji zakoni pomoći. Hvala vam. Molim profesoricu Mirjanu Stojsavljević da iznese svoje referat ćirilicu pismo pravoslavnih Slovenaca. I molim vas da se do kraja držimo vremena što kraće da bismo mogli organizatori izaći u susret. Mnogo poštovano vaše preosveštenstvo, dame i gospodo, pomaže Bog. Nalazimo se u prvoj sedmici časnog posta u kojem se sjećamo kako se prije ravno 100 godina desio najstrašniji čin u istoriji pravoslavnog svijeta. Kada je u februarskoj revoluciji po julijanskom kalendaru, čiji je nastavak bila burevjesna oktobarska revolucija, desilo odrečenje od sveruskog prestola svetog cara mučenika Nikolaja II. Romanova, a pravoslavna Rusija zbog grijeha, caroubistva i bogotpadništva prema proročanstvu svetog Serafima Sarovskog pala u jedno vjekovno jevrejsko ropstvo pod vlašću judeomasonerije. Prije 100 godina postradao je zbog izdaje 16 masonizovanih generala u generalštabu Sveti car, vjerni sluga oltara otadžbine, najveći u istoriji zaštitnik i pokrovitelj roda srpskog, naš spasilac od srbofovnih Austrougara, koji je 914. godine hrabro izustio: Srbija neće ostati sama, da bi nas potom u albanskoj Golgoti spasio od totalne izgibije, naredivši saveznicima da po svaku cijenu srpsku vojsku prebace u Grčku. Prije jednog vijeka pao je ruski car u služanstvo rušitelja istorijske Rusije, čuvarke pravoslavlja i zaštitice Božjih zakona, a po nalogu tajnih sila sa zapada, u prvom redu Njemačke, poduprti finansijski od strane američkih jevrejskih milijardera. Nažalost, savremena Jelcinovska Rusija zaboravila je svoju malu braću Srbe u posljednjem antisrpskom ratu i priznala suverenitet
nasilno ocijepljene Hrvatske čak i prije SAD-a. Da bi Putinovska Rusija prije više od desetljeća za 60-godišnjicu pobjede nad fašizmom nagradila ustašoidne Hrvate za antifašizam i odlikovala tadašnjeg predsjednika Stjepana Mesića za doprinos Hrvatske države, nije valjda i NDH, konačnoj pobjedi nad fašizmom. Dok Srbi i Srbija sa svoja dva antifašistička pokreta u najvećem postotku Srpska nije dobila nikakvo slično priznanje. Sve ove kontradiktornosti djelo su onih koji u današnjici zavode Četvrti rajh, u ime koga je Karl Bildt otvoreno obznanio da je Zapad uzeo pravoslavlje za metu. Od tada moramo biti svjesni da smo meta svedimenzionog rata protiv Srba i Rusa, koji je nastavak četvrtog krstaškog pohoda u kome je postradala Vizantija i utemeljeno Latinsko carstvo, nakon koga je ipak Konstantinopolj uprkos svemu ostao vjeran vjeri, a Rim i katoličanstvo vlasti. Onaj Rim koji je vjeru pretvorio u sredstvo osvajanja vlasti, objavivši da je njegovo carstvo od ovoga svijeta. Rimska crkva je Hristov lik unakazila, ovaplotivši ga u papstvu. Rimokatolicizam je prodao Hrista za ovozemaljsku vlast, tvrdio je svetac ruske književnosti Dostojevski. Rat Vatikana protiv Srba otpočeo je onoga časa kada je Srpski pravoslavna crkva, zahvaljujući Svetome Savi, zadobila autokefalnost 1219. godine, što mu Vatikan nikada nije oprostio. Zato što je Srbe izvukao ispod skuta rimskoga pape i taj rat traje do danas. Prva na meti anglosaksonski judeokrstaša našla se Republika Srpska, a sa njom i Srbija, koje su sa svih strana opkoljene NATO agresorom, na što nas je upozorio prije neki dan Sergej Lavrov, u cilju njihovog ozapadnjenja i evrounijačenja, kako bi se po svaku cijenu spriječilo srpsko opravoslavljenje. Obručenje NATO-om srpskih zemalja predvode engleski kolonijalisti, koji su naredili uništenje i maksimalno smanjenje Srbije i srpstva, tretirajući nas posljednja 2 vijeka kao male Ruse. Posljednji antisrpski rat stoga ima dimenziju rata kultura i civilizacija, čija je vidljiva dimenzija provincijalizacija slovenske pravoslavne kulture, koju prati neposustajeće protjerivanje simbola pravoslavnog slovenstva, ćirilice, tog zaštitnog znaka srpskog i ruskog pravoslavlja, koje se svim silama prisile nastoji da zamijeni latinicom, zaštitnim znakom NATO agresora. Taj krstaški rat provodi se uz instrumentalizaciju srpske filologije, koja se od Vukove reforme nalazi pod kontrolom zapadnih mentora i njihovih pomagača u srpskim redovima, koji provode katolizaciju i hrvatizaciju srpske kulture, od jezika i pisma, književnosti i tradicije. Vodeći latinizatori srpske kulture bili su upravo Vuk i Daničić, o čemu svjedoči latinički potpis na Bečkom književnom dogovoru. Kako je bila suština Vukove reforme, najbolje pokazuje njegov vjeresoučitelj Kopitar. Citiram: "Srećna je slučajnost da je njegova književna reforma, koja mora pobijediti prije ili poslije, u isto doba i u političkom pogledu povoljna za Austriju, jer je ona, reforma, turske i austrijske Srbe udaljila od Rusa, time što im daje vlastitu književnost na njihovom omiljenom maternjem jeziku. S druge strane, ona ih približuje katoličkim ilirima koji istim jezikom govore i pišu samo latinicom, dok Vukov reformovani pravopis bolje odgovara zadaći, te ga rusomani zbog toga i gone." U dokumentu iz 1827. Kopitar ističe: "Srpska pravoslavna crkva čuvanjem starog jezika Svetog Save želi sačuvati i jezičku razliku između katoličkih i pravoslavnih južnih Slovena, te bi stoga više nego ikad
Beč morao da podrži reformu Vuka Karadžića, jer se njome ta razlika poništava, a glavna prepreka za prevođenje Srba u rimokatoličanstvo bit će zauvijek uklonjena. Ovim će nam Beograd vremenom sam od sebe pasti u ruke. Takvu Vukovu reformu hvališu i obnovitelji vukovske srbistike, triumvirat Radmilo Marajević, Miloš Kovačević i Petar Milosavljević, za koje je Vuk Gorostas. Za takvo stanje Vukove reforme u današnjici Miloš Kovačević je od pokvarenih anglosaksonaca, a za usluge imperije koja bi da vlada svijetom okićen njihovim najvišim nagradama. Da bi evo ovdje u Trebinju, 17 godina nakon što su ga 2000. godine proglasili intelektualcem godine, intelektualcem 21. stoljeća, omogućili mu predavanje na Cambridgeu i kandidovali ga za dom slavni, za što je kotizacija ravna $10.000, upravo on kao zakljeti dvoazbučar držao plenarno zasjedanje o navodnom spašavanju srpske ćirilice. Taj propali kandidat za američki dom slavni i propali kandidat za Akademiju nauka Republike Srpske u ime Euroatlantista... Ajde da se otvorimo na temu, molim vas, ne bi bilo dobro da ovdje polemiku pravimo, molim vas. Dobro. Prošlo je 10 minuta. Poštovane dame i gospodo, mogu samo sljedeće da kažem. Da nas ne bi zalijevala krv pomiješana sa suzama, kao što je to bilo sa Hristom na raspeću, to u svakom pogledu moramo da spasimo srpsku ćirilicu, jer kako kaže Vladimir Putin, ako Rusija spasi ruski jezik i rusku književnost, spasit će se kao narod. Šta mi tek da kažemo na to sve? Moj odgovor na ove riječi glasi sljedeće. Spasimo li srpsko pravoslavlje, spasit ćemo i srpsku ćirilicu i srpsko pismo i sve što je srpsko. Zahvaljujem vam. Hvala što ste me prekinuli. Sljedeći referent je gospodin Vladimir Ančić, koji će nam reći šta je to ćirilica, Aničić, pardon, ćirilica u politici. I da požurimo da se držimo vremena, molim vas. Poštovane dame i gospodo, ja ću vam pročitati samo delove svoga rada, pošto smo preterali sa vremenom, koje je zainteresovan za šire, pošto, kao što znate, bit će štampani svi tekstovi u zborniku, pa mnogo širi deo će moći tamo da pronađe. Mi već punih 9 vekova koristimo ćirilicu, slovensko pismo, jer smo kao Sloveniji nastali u tom kulturnom krugu, čiji smo baštinici i kojim smo u toku proteklih vekova i sami dali značajan doprinos. To drevno, kulturno, slovensko nasleđe još živi kod nas kao i kod drugih pravoslavnih Slovena. Slovensko pismo je starije od vjerskog raskola između hrišćanskog istoka i zapada i prvobitno nije bilo nikakvo pravoslavno obeležje, već je prvenstveno nastalo kao deo slovenskog etnokulturnog identiteta. Zahvaljujući toj činjenici upisali smo se među civilizovane narode još u 9. veku. I taj veliki kulturni poduhvat slovenskih prosvetitelja Čirila i Metodija visoko cene svi slovenski narodi, pa i oni kod kojih je viševekovni, tuđi, imperijalni pritisak uspio da prekine tu vezu, da im nametne tuđe civilizacijsko ruho. To se dešava i danas. Problem latinice i ćirilice je zapravo odnos imperijalnog i autohtonog. Latinica je svetsko imperijalno pismo, obeležje zapadne civilizacije koja se ponaša kao svaka imperija. S druge strane imamo ćirilicu kao naše originalno i autentično kulturno obeležje. Da li ćemo uspeti da ga sačuvamo, to ponajviše zavisi od nas sami, od naše nacionalne svesti, od naše spremnosti da se borimo za opstanak našeg identiteta. Prva 4 broja politike, glasnik i osnivač lista Vladislav Divljikar, štampa u štampariji Dimitrija Davidovića u Ivan Begovoj ulici, danas Gračaničkoj,
da bi već 5. broj poverio novoj električnoj štampariji Petra Jockovića u Brankovoj ulici. Razlozi za promjene štamparije su političke prirode. Jer je Davidović bio naprednjak, a Vladislav Ribnikar se klonio i posredne veze sa bilo kojom političkom stranom. Jocković je pokazao neprijateljem novog režima i zapletio u kazne i dugove, tako da mu je vlast počela pleniti mašine. Hteo ne hteo, Vladislav Ribnikar je položio magistorski ispit, kupio štampariju i 200. broj 2. avgusta 1905. godine izradio je u njoj. Politika je štampana tada flag druh tehnikom, takozvanom ravnom štampom na offset press. Prvi broj je složilo ručno 8 radnika. Štamparija politike nije u to vreme bila najmodernija. Pre nje su rotacijnu mašinu uvela braća Savić 7. marta 1904. Prvu slagaću mašinu uveo je Samuel Horovic, a modernu slagaću mašinu marke Linotip štamparija Pijemonta 1912. Ribnikar je budno pratio razvoj štamparske tehnike i usavršavao tehnologiju u svojoj štampariji. Politika je, na primjer, već u prvom broju objavila vest da je u Parizu umro Ipolit Marinoni, pronalazač rotacijne mašine, koja je mnogo doprinela u savršavanju štamparskih poslova. Početkom 1912. objavljeno je da je štamparija renovirana i da će narednih dana politika početi da se štampa novim slovima, naročito naručenim za nju. Dakle, već od 1912. politika sama brine o ćiriličnim slovima koja će se upotrebljavati za štampanje lista. Tako je i danas. Uvijek je politika pratila tehnologiju i sa proizvođačima se dogovarala o izgledu ćiriličnih fontova za štampanje svojih listova. U početku su ćirilična slova pravljena na bazi latiničnog pisma. Kasnije italijanska firma Simoncini za potrebe politike kreirala i pravila matrice i slova za mašinski slog sve do pojave kompjutera. Ručna slova su rađena u slovolivnici, naravno reč je o ćirilici. Pojavom kompjutera politika također sama pravi fontove za svoju štampu, bez ičije pomoći. Kao što znamo, tada smo bili na velikim mukama, budući da su računari imali samo latinicu. Politika je i to doba pomoću štapa i kanapa preživjela kao ćirilična, bez ičije pomoći. U novom milenijumu je već bilo mnogo lakše, kad su se pojavili prvi ćirilični fontovi na tržištu. Najveći doprinos razvoju srpskog kompjuterskog ćiriličnog pisma dao je još uvijek radno aktivni Jovica Veljović. Naš čovjek, a svetski stručnjak i profesor na Hamburškom univerzitetu, koji radi dizajn za softversku kompaniju iz Kalifornije Adobe Systems. Zahvaljujući njemu, Microsoftu i Googleu, mi smo danas potpuno ravnopravni u komunikaciji i na svetskom tržištu, čak i konkurentni latinici sa našim ćiriličnim pismom. Danas nema opravdanja za one koji ne koriste ćirilicu. Od 2012. godine na internetu sve što možete latinicom, možete i srpskom ćirilicom. Ko se njome ne koristi ili nije obavešten ili nešto ima protiv ćirilice. Politika koju danas čitamo svetlija je od nekadašnje, preglednija i lakša za čitanje. To je pre svega zasluga novog ćiriličnog pisma koje je specijalno za politiku oblikovao pomenuti svetski priznati dizajner Jovica Veljović. Stara ćirilica bugarskog porekla koju je politika koristila do 2006. napuštena. Od 2008. koristi se novi font Jovice Veljovića. Novi, otvoren i prozračan izgled lista delo je čuvenog grafičkog dizajnera Marka Ilića. Tihi redizajn najstarnijeg lista na Balkanu počeo je 2005. Nismo ni u jednom trenutku smetnuli suma da je grafička prepoznatljivost politike davno postala deo identiteta srpskog naroda i kulture. S posebnom ljubavlju smo se u novoj kompjuterskoj tehnologiji približili vitkoj i elegantnoj glavi politike s naslovne strane prvog broja lista iz davne 1904. 7 slova iz zaglavlja politike lično je oblikao njen vlasnik i osnivač Vladislav Ribnikar. Takvo pismo nije se moglo naći ni u jednoj grafičkoj radionici. Minimalizmu prvog politikinog zaglavlja savršeno odgovara tipografska čitoća koja je danas težila. Politika se nikad nije takmičila sa rištećim tonom i povišenom temperaturom tabloidne štampe. Mi danas težimo učtivom, smirenom, ozbiljnom izgledu, odmerenim novinama koje će i vizualno i sadržajno odgovarati mirnijim vremenima i politički zrelijem društvu kako želimo da budemo. Nije mi poznato da je iko drugi u Srpsku pravoslavnu crkvu, Maticu Srpsku i Sanu, toliko doprineo srpskom narodu, srpskoj kulturi i misli, čuvanju i negovanju ćirilice kao politika. Iz dana u dan, evo 113 godina,
Kao svedok celog 20. veka i sada početka 21. politika je registrovala događaje, pratila procese, bila kritičar mnogih negativnih pojava i propagator modernih ideja. Upoznavala čitalaštvo sa dnevno-političkim, ali i istorijskim, geografskim, socijalnim, geopolitičkim i kulturnim prilikama koje su karakteristale kako Srbiju, tako i Jugoslaviju, Evropu i ceo svet. I tako presudno formirala javno mnjenje i oblikovala politički i kulturni identitet, pišući uvek ćirilicu. I danas važi isto pravilo. Ono što politika nije objavila, nije se ni desilo. Danas možemo reći da se 50-ih, 60-ih, pa i 70-ih godina prošlog veka potpuno kao narod i društvo okrećemo zapadnom kulturnom modelu i zajedno sa njim nekritički potiskujemo sami svoje pismo i kulturu. Preko filmova, televizije, Coca-Cola, rock'n'rolla. Prvi jezik koji se organizovano uči u vrtićima i danas kod nas je engleski, a ne srpski. Da bismo opstali kao narod i sačuvali jezik i pismo, moramo uvesti praksu u naš obrazovni sistem da sa učenjem bilo kog stranog jezika treba krenuti tek kada se savladaju osnove maternjeg jezika. Kad naše dete nauči da čita i piše i razmišlja na svom srpskom jeziku. Problem identiteta predstavlja suštinu svih rasprava o pismu. On je odgovoran za to što Srbi napuštaju svoje pismo i što ono za njih nema više onaj značaj koji je stolećima imao. Da i ne govorimo o potpunom neuspehu često spominjenog argumenta kako je srpska ćirilica savršeno fonetsko pismo i stoga najsavršenije za srpski jezik. Njega nikada niko nije hteo da uvaži. Čak ni neki akademici i jezikoslovaci koji su naveliko hvalili reformatorsko delo Vuka Karadžića i njegovu fonetsku azbuku. Najbolje pismo za srpski jezik stoga nije ono koje je najsavršenije, nego ono koje obezbeđuje odgovarajuću kulturnu identifikaciju. Ako ta identifikacija nije više zasnovana na kulturnom nasleđu određenog naroda, ako je dakle nastupila grafička smena, to znači da je došlo do smene kulturnih obeležja određenog naroda. To se po pravilu događa u onim slučajevima kada je različito kulturno okruženje jače od unutrašnjih integrativnih sila određene etničke ili kulturne zajednice i kada usled toga u njoj prevladavaju separatne dezintegrativne tendencije. U datom slučaju pomenuta latinizacija upravo potiče iz želje za poistovećivanje i uključenjem u trenutno prestižnu civilizaciju koja i sama teži širenju svojih kulturnih obeležja. Njeno pravo ime jeste westernizacija, a ideologizovani pseudonim modernizacija. Hvala vam. Hvala lijepo. Sad imam specijalna najava, to je predsjednik društva Dobri domaćini. Profesor doktor Miladin Ševanić, ćirilica i antićiriličar. Ne znam kakva je bolja najava bilo, tako? A još moj prijatelj, znate, to mi je Pusa. Približno da pomaže Bog. Zahvaljujem u ime Društva srpskih domaćina i njegovog predsjednika Nićifora Aničića, kao i u ime društvene akcije Ćirilično pismo u tržišnim komunikacijama i njenog predsjednika Jozefa Lončara na ovom pozivu i molim vas da u buduće, kad god ne budete imali neku zvaničnu instituciju da bude suorganizator skupova o srpskim pitanjima, uvek bez ikakve potrebe dobijanja saglasnosti navedite Društvo srpskih domaćina. Tim pre što ovde imamo najbogatijeg čoveka u Trebinju, koji je predsjednik Društva srpskih domaćina, gospodin Milenko Kukurić, koji je nedavno na jednom skupu rekao da je najbogatiji čovek u Trebinju jer on nikom ništa ne duguje, a mnogi od prisutnih njemu duguju. Kao domaćin mora da cenim pre svega vreme i da poštujem srpske reči. Zato ću se ograničiti samo na 3 napomene. Prva je uvod. Uvod ima svega 3 rečenice. Ćirilica je reč iznad svih reči koje sadrže slova od A do Š. Ćirilica je jedno od obeležja Svetog Trojstva srpskog naroda. Ćirilično pismo je
pismo iznad svih pisama ljudske civilizacije, koje počiva na samo dva pravila. Piši kao što govoriš i čitaj kao što je napisano. Umesto polemike sa antićiriličarima, a sa njima imamo mogućnosti i mjesta da drugim skupovima diskutujemo, i umesto zaključka saslušajte jednu poruku pod naslovom simbolički Probudimo se Srbi. Naša je duša laka jer je čedna. Naše srce je široko jer je pošteno. Naša je ljubav jaka jer smo mi narod ponositi. Naše pismo je ćirilica, vekovima stvarana i negovana. Jezik je i hranitelj i branitelj naroda, a pismo je njegovo bogatstvo. Naše pismo je naše blago, koje je kroz vekove očuvano i mi smo dužni da ga za navek sačuvamo. Ćirilica je blago za velike i male, ono je slovo za glas za sve nama draga. Blaga nema na pretek, možda ga svako i nije zaslužio, samo onaj koga poznaje, čuva i voli. Zato je današnji skup u Trebinju ključić od jezičke škrinje, da bi se ona otvorila i naše blago zasijalo pred svetom. Ćirilica je pismo nad pismima i njegova vrednost je za Srbe neizmerna. I zato, Srbi, čujte i počujte. Pišimo ćirilicom, pismom nad pismima. Hvala na pažnju. Srbica znači pravi domaćin, jer to je Srbije, nije ovamo iz nekih drugih krajeva. Hvala lijepo, volio bih da i ostali budu efikasni. Evo, profesor Vesna Andrić, značaj borbe za ćirilicu, i imamo još jednog toga govornika i samo smo sad probali, ništa više. Tu je malo. Poštovani gosti, draga braćo i sestre, želim da vas sve pozdravim i poželim vam dobrodošlicu u ime Srpskog udruženja Ćirilica, koje je jedan od organizatora ovog skupa. Cilj ovog izlaganja bio je da pokaže sa čime se u praksi susrećemo kada pokušavamo da zaštitimo ćirilicu. Sve sa čime smo se susreli u praksi danas je već spomenuto u prethodnim izlaganjima, zato reč prepuštam sledećem izlagaču i nadam se da ćemo završiti na vreme da bismo stigli na otvaranje izložbe u Muzeju Hercegovine, koje je zakazano za 13 časova. Hvala vam. Hvala lijepo. Ako ovako brzo budemo završiti sa ćirilicom, onda smo šampioni. Na kraju, kako je bilo da Crnogorci ne završeni, počne od tako. Profesor dr. Mihajlo Šćepanović, Crnogorci Srbi, izvinjavam se mome Vuksanović. Ćirilični povratak Srba srpstva. S obzirom na činjenicu da je predsjedavajući govorio 5 minuta, ja kao njegov asistent moram da smanjim, dakle, samo 4 minuta. Ako se dobro sećam, neumorni i genijalni Radoslav Bošković je zapisao da niko nije učario ko je Vuka ispravljao. Ako se sjetimo samo da je 790. godine Josip II tražio da se na nivou njegovog carstva, naročito na slovenskim prostorima, da preimućstvo njemačkom jeziku, onda vidimo koliko to preimućstvo traje do dana današnjeg. Ono što su osnovne konture mog referata mogli bi se svesti na sledeće. Naime, kada je u 4. izdanju svoje knjige Dijalekti srpsko-hrvatskog jezika Asim Peco rekao da ćemo od tog izdanja da koristimo termin u narečju umjesto termina dijalekat, dao je objašnjenje da se na taj način ujednačava srpska sa hrvatskom terminologijom. Znamo da nam je Gaj rekao i decidirano priznao i zapisao da su Hrvati prigrlili srpski jezik, a profesor Remetić danas reče da je to pitonsko grljenje. Ono što mi se čini da će štetočinje koje su rovarile pod kivu srpskog jezika i njegovog pisma ostajati nekako na stubu srama u istorijskoj nauci, ali štete koje su nam nanijele i koje nanose svakodnevno, bojim se da ćemo dugo tugovati.
Ono što je uradio Vuksanović u Raškoj oblasti, vidimo da koristi samo fudbalskom klubu Novi Pazar i s onima koji naprave sudske prekršaje da ne mogu nikad da plate kaznu i da dođu do nečega što se zove prevod na bošnjački jezik. Pada mi na pamet sad, čime ću i da završim, koliko je žilava borba sa neznavenicima s jedne strane, a s druge strane koliko je srpska istorija, njen jezik i pismo otporni. Naime, kada je vlast crnogorska obrnula čurak naopako, jedan žabljačin je izbacivao iz svoje kuće, koja je počela da biva latinizirana, sva srpska obilježja i dvoglavog orla i Njegoša i Vuka, a za njim i Sloba i Ratka i Radovana, da bi napravio prostor, odnosno obezbijedio prostor na zidu za onu dvoglavu kokošku na crvenoj čoji. Među vremenu, dobri komšija ga je priupitao, a bogati Joksime, šta ćeš sa Stefanom i Nemanjom? Stefan i Nemanju su mu sinovi koji su igrali u dvorištu. Tako, onaj ko zasijeca u meso i tkivo srpskog jezika i njegovog pisma pokušava da nam odvoji nokat od mesa, a to neće ići tako lako. Hvala vam. Sad da zamolim, pošto imamo ovdje i naše goste koji su došli, ja mislim 15 minuta da bude diskusije, ima li neko pitanje, da postavi oko eminentnim stručnjacima, a i da kaže svoje mišljenje ako hoće. Evo da u 1 sat završimo. Već da završimo taj sat, to smo produžili kompletan, da ne bude krnji. Ima li ko još da kaže, ili neko od vas, izvinite? Ovi svi radovi, jel tako, oni će svi biti, vi treba dostaviti radove, da ih objavimo u zborniku i da bude čitalačkoj publici kompletno dostupno. Ima li ko kako pitanje? Izvolite. O tome, kada je u pitanju gospodin Kovačević radi o zakletom glazbučaru, pomenut ću samo da je on pisao jezičko zakonopravilo i u njemu utvrdio, citiram, da je srpski jezik ima 2 svoja ravnopravna pisma, ćirilicu i latinicu, te da upotreba pisma nije nacionalna diferencijalna crta između srpskog jezika i njegovih regionalnih i konfesionalnih varijantnosti. Odnosno, da je, citiram, latinica sastavni dio srpske kulture, mada je ona samo sastavni dio srpsko-hrvatske kulture.